Okay, ons het oor vas gepraat die laaste tyd. Ons gaan vanaand vir die laaste keer net samevattend praat oor 'n gedeelte van ehm wat nou as ek vas verstaan, reg toepas en ehm en dit verstaan. Wat bly oor? Kom ons bid saam. Heilige Gees, dit is u program. This is your time, it's your day, it's your program. I ask your anointing to be here. I ask your presence. Ek vra dat u gemanifesteerde teenwoordigheid hier sal wees. Ek vra dat die salwing van die Gees van God op u woord sal rus. Vader, u woord is 'n krag tot redding. En vir elkeen wat luister, bid ek vanaand dat daar waarhede oopgaan wat sukses bring, maar wat krag bring, wat die juk gaan breek. En ons preek dit en ons verklaar dit. Die salwing sal die juk breek in Jesus naam, sodat almal kan sê God alleen kon dit doen. En Vader, ek dank U vir die woord. Dankie vir die diep waarhede. Breek dit vanaand vir ons oop, Heilige Gees. Laat ons dit verstaan sodat ons lewe in deurbraak kan wees elke dag in Jesus naam. Amen. Alright. Ons gaan ek gaan van die standpunt uit wanneer iemand vas, dan is dit oor 'n belangrike saak en daar's 'n belangrike rede. Kom ons aanvaar daai scenario so. Maak nie saak wat 'n persoon se motief is nie, maar kom ons sê vir die doel van die gesprek vanaand, iemand vas oor 'n spesifieke saak vir 'n spesifieke saak. In daai hele proses sal die persoon God soek, sy verhouding, haar verhouding met God koester en dis als fyn. Maar die oomblik wanneer ek na God toe kom, dan is daar een skrifgie wat uitstaan bo alles. En dit sê: hy wat na God toe kom, moet, nie het 'n keuse nie, moet, nie later nie, moet, nie ek is moeg nie, moet glo. Dis sleutelwoord 1, moet. Nommer 2, glo. Dat. Nommer 3, dat beteken, dit is 'n present continuous tense. As ek nou my matriek Engels onthou. Moet glo dat hy, God, is, en dit is baie opvallend dat die skrif sê daar dieselfde ding wat God vir Moses gesê het toe Moses vir hom vra, wie moet ek vir die ouderlinge van Israel sê het my gestuur? Wie moet ek sê vir Farao? Toe sê God, sê vir hulle ek is, het jou gestuur. Ek is beteken, ek is onveranderbaar. Ek is vir ewig, sal vir ewig wees. Verander nooit nie, het nie berou nie. Het nie berou wat ek gesê het nie. Is nie handel nie onwelvoeglik nie. Hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. OK. Ons gaan praat oor en julle het dalk op die groep gelees en ek het die stelling gemaak, faith gives birth to greater faith. En nou laat ek die aap uit die mou. I'm letting the cat out of the bag. Listen, faith gives birth to greater faith. Now, I know what many people will think. I don't have faith. Look, it's your choice. If you come to God, or I come to God, I must believe that He is, and that He is a rewarder. Reward means He is part of my process to those who diligently seek Him. When I come to God
in my fasting or in my prayer life with a challenge, he is part of it. Only those that are part of it can act as rewarder. Otherwise, he stands outside of it. God staan nie buite die hele vraagstuk nie. God is betrokke. So, ek is in my proses van vas. Ek gryp God aan. Hierso is een of twee baie belangrike sleutelwoorde of sleutelgedagtes. Kom ons lees eerstens Jakobus 2 vers 14. Kom ek begin daar. James chapter 2 verse 14. It says, "My brothers, what profit is it if a man says he has faith and does not have works? Can faith save him?" All right. Then it explains all kinds of things and it carries on, and then it gets to verse 16. "And if one of you says to them, 'Go in peace, be warmed and filled,' but you do not give them those things which are needful to the body, what good is it?" All right, verse 17. "Even so, if it does not have works, faith is dead, being by itself." Faith cannot exist without works. So if I come to God with my challenge, with my situation, and I am without faith, it will lead me to nothing. Dit sal my by niks uitbring nie. Net voordat jy dink, geloof is so moeilik om te hê. Geloof is eintlik iets wat lewendig is. Luister hierna. Romeine 10 vers 17 sê, "Faith comes by hearing, and hearing by the word of God." The word of God, Hebrews 4 verse 12, is powerful. Die woord van God is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot skeiding van gees, siel, gewrigte en murg, en is onderskeier van die oorlegging van die hart. Nou, as die woord sê, faith comes by hearing, geloof kom van die gehoor, en die gehoor van die woord van God. En aan die ander kant sê dit, die woord van God is kragtig. Listen, put the two scriptures together, and you have something that sounds plus minus like this. If you read the word and take it into your heart and gives birth to it in your spirit, it becomes a power that can penetrate. And it's a discerner of the origins of the heart. So what is the secret? Don't say, "I don't have faith." Say, "I don't read the word enough." Are you with me? Did I shock you? You see, our problem is we single out little scriptures piece by piece, and we read them as we like them, or we like them when we read them and they fit our problem, they fit our situation. Ons trek mos koringkorreltjies. En wanneer ons 'n sekere situasie het, loop ons na die koringkorrelboksie toe en ons gaan haal iets uit en hoop dit praat met jou of met my. Nee man. Ons kan nie stukkies uit God uittrek nie. En daarmee bedoel ek eintlik net, my pa het altyd gesê, God het vir jou 'n brief geskryf. Is 'n lang brief. Want hy praat spesifiek met jou oor klomp goed. Daai brief se naam is die woord van God. Lees dit van die begin tot die einde, sodat jy God kan leer verstaan. Nou as die woord kragtig is,
En ek sê vir die Heilige Gees, help my lees, help my hierdie woord verstaan. Dan vat hy hierdie woord wat lewendig is, want die inspirasie van die Gees van God inspireer die woord, dit bekragtig die woord. Dan kom hierdie woord en soos ek dit lees, word dit lewendig. En wanneer ek dit toelaat en dit eet, dan word dit 'n krag. Daai skrif in Hebreër 4 vers 12 word dan waarheid in my gees. En die skrifgie van Romeine 10 vers 17 wat sê geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van God. As jy daai twee saamgooi, dan beteken dit wat ek lees in die woord en ontvang met my gees en vat en bepeins en eet, dit word 'n kragtige instrument van kragtige geloof. Are you with me? As jy wil weet hoe werk dit, gaan lees die boek van Psalms. Dan sal jy 'n klomp keer sien waar Dawid goed sê en nes hy dit klaar gesê het, verklaar hy: maar U is met my, maar U sal my red, maar U is my God. Dis kenmerkend van Dawid. Hoekom? Die woord van God het in hom geleef voordat die probleem daar was. Hy het by God sy probleem gebring en net daarna verklaar hy wat is die lot van hierdie probleem van hom. Weet julle hoekom? Want God het 'n man nodig gehad vir die dag wanneer daar Goliat staan. En daai dag het Dawid nie een stukkie van homself gewys nie, maar hy het alles gewys van die gees en die salwing van God. Toe hy vir Goliat gesê het, vandag sal jy sterwe. Moenie na my kyk hoe groot of klein ek is nie. Ek sê vir jou, vandag het jy met die woord van God te doen. OK. So, Jakobus 2 vers 17 sê, even so, if it does not have works, faith is dead, being by itself. Hoekom het ons uitdagings? Want anders as daar nie uitdagings is nie, dan staan nie werke nie. As daar nie uitdagende situasies is nie, dan is daar nie werke nie. Want dikwels moet ek in die geloof optree, in die geloof bid, God vasvat in geloof. En dikwels kom ons en ons kla oor dit wat deel van ons situasie uitmaak. Terwyl wat ons eintlik moet doen, is om dit waarby ons nou gaan kom te doen. En ek sal julle daaraan herinner as ek daar kom. OK. Nou sê hy, some will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith from my works. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But will you know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Listen to this. Just before you think, well, this is heavy stuff, it's not for me. Listen to this. Do you see how faith worked with his works? And from the works, faith was made complete. Then verse 24. You see then how a man is justified by works and not by faith only. And in the same way, en dan praat hy van Rahab, wat die verspieders afgelaat het met die tou. Luister hier, vir die wat dink, hierdie is heavy en is nie vir hulle nie. Vers 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. As jy dit vat, en met vers 23, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was imputed to him for righteousness, and he was called the friend of God. Vers 25, and in the same way,
Was not Rahab the harlot also justified by the works when she had received the messengers and had sent them out another way? Listen, it is not, and it was not only for Abram. It was for Rahab and for you and for me. The same thing applies. The moment that I go to God, wanneer ek kom in my vasting en in my gebed en ek my uitdagings of goed hanteer en ek wil 'n deurbraak en 'n antwoord hê, is hierdie stukkie van kardinale belang. Nou wil ek by Romeine 4 vers 17 kom. En dit sê die volgende. Romeine 4 vers 17 sê, en ek wil net vandag die scenario skets, dikwels kom ons en ons het uitdagings. Mense vra jou, hoe gaan dit? Nee, dit en dat en hier te kort en daar te lank. Luister baie mooi. Abraham, die woord praat van Romeine 4, in Romeine 4 van Abraham, wat God geglo het, omdat hy geglo het, God kan die dode opwek, en hy kan dit wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Luister baie mooi. Wanneer ek en jy in 'n situasie is, veral wanneer ek en jy die moeite doen om te gaan vas oor die situasie, en jy soek God, dan help dit nie, ons praat teen God nie, of ons praat teen die situasie nie. Ek bedoel die volgende. Romeine 4 sê, vers 17, before God whom he believed, who makes the dead live, and calls the things which do not exist as though they do exist. For he who beyond hope believed on hope, for him to become the father of many nations. Dan gaan hy verder aan, hy skryf, and verse 19 sê, not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. En hy vertel hoe is Abraham eintlik oud was en Sarah oud was. En dan kom hy by vers 20. He, Abraham, did not stagger at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. In the beginning, I said, faith gives birth to stronger faith. He did not stagger at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. You know what? If somebody gives glory to God, I think he is very much certain of who he's dealing with. Jy kan nie God se lof besing as jy in jou hart twyfel oor wie en wat hy is. Kom ons lees verder. Vers 21. And being fully persuaded that what God had promised, he was also able to perform. Whenever I come to God, I must have an unwavering level of persuasion. Ek moet 'n onwankelbare vlak van oortuiging hê. Oortuiging waar? In myself, dat God 'n beloner is van die een wat hom soek. As dit die geval is, spring ek reg weg. Nou sê hy, and therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for him alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it is to be imputed, to the ones believing on him who has raised up Jesus our Lord from the dead. You see, the difference is whenever I am in a period of fasting and I bring my challenge before God, I must do so understanding and being persuaded that he will reward me now or later.
and I will have that persuasion until that reward comes. Why? Because if I stay steadfast, it will be imputed to me for righteousness. Wat sê hierdie skrifgie? As jy na God toe kom en glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek, en jy jou saak by God kom stel en met die oortuiging in jou hart laat God selfs die dode tot lewe kan roep, dan is dit nie 'n kwessie van ek het geloof of ek het nie geloof nie. Jy het oortuiging van God se vermoë. Ek wil amper sê dis dieselfde, maar tog anders. Iemand wat oortuig is in sy hart, het ergens 'n stem gehoor wat hom oortuig het. Ek sal vir julle sê wie sy stem. Romeine 4 of Romeine 10 vers 17. Hearing, faith comes by hearing, and hearing the word of God. So, God says to Abram, Abram, take Isaac, the one that you love, your only begotten son, and go sacrificing. Nou, in daai tyd was 'n brandoffer, was vir sonde, vir aanbidding, vir dankbaarheid, en God sê vir Abraham, gaan offer Isak volgens daai metode. Dit ons weet, dit was 'n heenwysing na Jesus. En Abraham kom in Genesis 22, vra hulle vir Abraham, nou, alles is hier, die vuur, die hout, alles. Isak vra vir hom, waar is die lam? Waar is die offer? Luister wat Abraham sê. En ek wil terugkom by daai skrifgie, in my tyd van uitdaging, as ek in my vasting is, en die konfrontasies kom van ongeloof en al daai goed. Luister wat sê Abraham. En ons gaan Genesis 22 toe. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. Is this not persuasion? Who persuades who? Abram persuaded himself. Abram, I am telling you, God will provide. So, die skrifgie wat Hebreërs 4 vers 12, hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kan ek net sowel sê, hy wat na God toe kom, moet homself oortuig het dat God is en hy's 'n beloner van die wat hom soek. En daai oortuigings of hulp vir daai oortuiging, krag vir daai oortuiging, kry ek volgens Romeine 10 vers 17. Faith, persuasion, comes by hearing, and hearing by the word of God. So if you hear God's word enough, you will have enough persuasion on condition you eat his word, you take it as nourishment, you allow it to be born, you give birth to it in your spirit, and then it becomes a power that will pierce through the division of bone, marrow, and joints, and is a rewarder of those who diligently seek him. Verstaan julle die resep? To believe God is to be self-persuaded that he shall answer me. And that is what Abraham said. He was persuaded God shall provide. And God said, Abram, for this I will reward you. And this is for you and me as well. So, it does not help we understand prayer and fasting inside out. If I am not prepared and I am not willing and I'm not able to persuade myself to switch off my brain and allow my spirit to hear me talk, or to allow
or let my mind, if my mind does not allow my spirit to talk to it what? The persuasions that I find in the scripture when I read Romans, and it says faith comes by hearing. I must hear from God, about his goodness, about his miracles, as much as possible, because that brings persuasion of the truth. And persuasion of the truth brings the reward. It brings faith. Now, if faith is born from persuasion, en ek doen in die geloof, en ek word deur God beloon vir my geloof, dan is die volgende geloofstap makliker. And that is why I can say, faith gives birth to more faith or stronger faith, because you get exercised in it. Jy word geloofsfiks. But believe me, if we have challenges and we just complain about them, don't expect the reward. Because as much as self-persuasion has a power and is a powerful instrument, so can negative persuasion be a very strong instrument in the wrong direction. Kom ons gaan weer na Jakobus 2 vers 22 toe. Do you see how faith worked with his works? And from the works, faith was made complete. Kom ek lees vers 21. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Hy het nie net geloof gehad nie. Hy het dit bewys met werke. Hy het gesê, nou maar goed, ek sal Isak offer, want ek glo en ek weet dat God het die vermoë om my seun, na ek hom doodgemaak het, uit die dood uit lewendig te maak en in die lewe te roep. Want God het my 'n belofte gegee dat 'n groot nasie my deel sal wees. Dit was Abraham se benadering. Nou sê die woord, vers 22, do you see how faith worked with his works? Do you see how faith, Abraham's faith, worked with Abraham's works? And from the works, faith was made complete. And for that reason, I say, faith gives birth to greater faith. But we should not say that we don't have faith. We should rather say, I don't have works. Why? Because I don't have persuasion. Why? Because I don't read the word. And I speak to you as much as I speak to myself, and vice versa. If you and I can understand the power of the scripture, the power of the word, that it is alive, you and I will have a total different approach towards our faith matters. En ek en jy, as ons besef, wanneer God met 'n mens praat, het sy of dit deur die woord is, het sy of dit deur 'n profesie is wat jy kan vertrou, het sy of dit persoonlik is. God se woorde het lewe. En wanneer ek dit uitvoer, dan gee dit, omdat ek oortuig is dat dit die regte ding is, dat God dit sal beloon en dit groei gee, dan gee dit geboorte aan groter geloofsdade. En dit is wat God behaag. Dit is hoekom hy vir Abraham gesê het, of hoekom dit die woord sê, dit was Abraham tot geregtigheid gereken. As ek en jy vas, en ons liggame kastei, maar ons kom sonder oortuiging, we come without persuasion, that God is a rewarder of those that seek him in prayer and fasting, we might just as well leave it. But listen to me tonight. Instead of saying, I don't have faith, rather go a little bit more to the beginning. Is it not perhaps that you don't have enough persuasion that God will reward and will respond? And if that is the case, is it not because there's a bit of a lack
of the word of the truths hidden in the word of God. En dit is hoekom jy altyd sal hoor. Ek sal altyd sê, Heilige Gees, breek die diep dinge van die woord van ons oop, so that we can understand what this intimate newsletter or news or letter, whatever you want to call it, this discussion that God has with us through His word, what it is and what the deep meanings of it is. May you be blessed and operate in the power of the right persuasion that brings faith, and faith that gives birth to greater faith and greater works in Jesus' name. Amen.